Good morning. Ngasigi akhoi thangju numit ki card ki message yengminarase thangju numit se number ahambada number yengase ko number se 93 lere thangju numit ki aduga color dana black and purple ko hadi mchugi numit gi na hai tare amubaga mekhen ba khut machu ga se yai adu taraga so akhoi exam chal ka daba na traga keno ma taw ga daba important hoiba pot ama hairaga di ko yellow gumba se lo hadi pekha gumba chak ka daba angang na traga interview gumba ga chak ka daba ga leraga di ko yellow color se se pe ko hadi black gumba di selaga chak ka no hadi sigi numit da hadi black phai hairaga so ko keno da di hadi maru hoiba pot di ko hadi always yellow gumba kai gumba du minus selaga chak pi ba ado saturday hoiba ni na saturday gi ritual taw ga ya ba mayam ma hadi cleansing kari kra adum ba mayam do loine taw ga ko hadi negativity release taw hon ba kolon ba si mayam se do ahambada ko akhoi card ki message hai pe yengase ko hai 3 cards katang lothok jarake ko 3 cards se degi ama khanbira se aduga timing so hai pe haijarage ko hai di akhoi ki thangja numit ki timing se ko the card number 1 2 and 3 ahum re ko sida ahamba gi ani shuba ahum suba sida lere ko ahamba gi energy yengase ko ngasi gi na kai lege haba to ko first thing responsibilities yamna leibo oino ko ngasi se burden myamam leibo to agi thabak yamam ba ko ngasi se ai adu su chakadamni ada du chakadamni sima so wali habi ithanda ko chen bagi type ta ma taw gani ko ado sida ko ketang mi gi mating lobo yai ko sida ngasai gi ithanda ko chen du budi yum gi mi daga nang sima chatho hadi aina loina mak tawda yade haba leite ko thabak se hadi mi duna haiga da boy ta di khra su season ko hadi ai gi thabak to yen thok pa hai tare se da ko lai se ado muk ne ai than taw ge na hadi anam taraga sum taw go do hadi taw ge na so khalle ba hai du shur podi ai than taw jage da hai ba ge du mai na ko sisina hadi first card khan bangai gi oire ko ani shuba se yam phazan lai ko hadi numit lai ko the sun hari ba card chala ko tam se it's a very positive success thabak chatlaga di ko yamna adumaina oina lei ko hadi problems ka leiraga so problems ka do loina mang ki ba khot ki ba adumaina oina ba hadi sida laiba card che ko hadi mangol phazana pi ba oina oi ko ngasi gi oina number 2 khan bangai gi ko number 3 ko number 3 is ko hadi akoina ga sum manifest tau gi ba pot na traga ai singa si kano ma manifestation taw ena khala se ba thang je manifestation hai ba gya tradi koina tongan ba afaba kai ka aduna tabi da koina releasing part ta sum ya ma leina ko hadi phatta ba lokthop khot pa si jo wakhana ma khanjara ga dumai ta lokthoi na release ta holi ba khole ma se ado aina chalhan aina pam da ba chalhan ingri ba poto loina chatki ba su oina su oigani ko hadi ai aning ba do phang ba oija ba do aduga पैसा नुसादी पीगनु को मिंगोंदा अमना कनो तौगनी खितंग पाउ खरा नुंगाइबगुंबा ताबा फंगबासु ओइको अदो सिदा लेरे खोइगी कार्ड कनोगी मेसेज से को टाइमिंग से हैपेतंग हाइजरगे 3 का मिनिट कुमा थोइदगिना निपान का मिनिट निफुम थोइवांग लेरे को अयुकिसिना को अदगी मु 33 का मिनिट कुंतरे तेना पुंग 3 का मिनिट 39 फावंग लेरे सिसिना खोइगी नुंगदांग वाइरम की को ahunga minute control do sha adagi mu nungda waram amuka pung mari ga minute yakai manga daina taru ka minute control do paung lere adagi nipan ga minute drama thoi daina pung ama ga minute manga phawa se sina ahing nong yagi ni ko aduga mathang gi numit nongalam dai gi na mari ga minute kuma thoi dagi na manga ga minute yakai nipan phawa se sina akhoi gi ngasi gi oina phaba timing ko adomu english ta repeat tawre ko hajikan je daily 7:21 am to 8:43 am then again 11:27 am to 3:33 pm adugi matung da mu 4:55 pm to 6:33 pm adudagi mu nungdang gi na 8:11 pm to 1 o'clock 5 minutes am ko similar ko aduga next day nungalam da gi na 4:21 am to 5:58 am sisilere ko gi ngasi gi oina afaba timing so ko do makata bong yeng me se ko na thank you